Zdravo svima i dobrodošli na infosesiju Kako postati prozumer, odnosno kupac-proizvođač električne energije. Moje ime je Vladan Šćekić i dolazim iz Centra za unapređenje životne sredine. Ako ste se ikada pitali kako možete smanjiti svoje račune za struju, učiniti nešto dobro za životnu sredinu i istovremeno investirati u svoju budućnost, a nemate puno iskustva ili znanja o solarnoj energiji, na pravom ste mestu. Ovu infosesiju smo osmislili tako da bude informativna i detaljna, a opet da vam na što jednostavniji način približi svet prozuminga. Danas, zahvaljujući zakonodavnim promenama, postati prozumer je jednostavnije i isplativije nego ikada ranije. Dok je ranije ulaganje u solarnu energiju bilo praktično nemoguće, danas možete očekivati brz povraćaj investicije, a solarna elektrana se može izgraditi i priključiti na mrežu relativno brzo i jednostavno. Tokom ove infosesije proći ćemo kroz sve što vam je potrebno da znate. Počet ćemo sa osnovama, o ceni struje, trendovima kretanja i stvarnoj ceni struje. Razmotrit ćemo ko su zapravo kupci-proizvođači i šta to može da znači za vas. Posle toga ćemo detaljno objasniti kako funkcioniše solarna elektrana za sopstvenu potrošnju, koji su preduslovi za njenu izgradnju i koja vam je oprema potrebna. Govorit ćemo i o tome kako izračunati potrebnu snagu solarne elektrane, kakav je proces izgradnje, priključenja i prilagođenja mernog mesta, kao i sklapanje ugovora sa neto merenjem. Takođe ćemo objasniti kako funkcioniše neto merenje i kako izgleda obračun električne energije. Na kraju, razgovarat ćemo o finansiranju izgradnje solarne elektrane kroz subvencije i GEF kredit, kao i o korisnim alatima poput portala i podcasta za prozumere. Gotovo svaki segment ove infosesije sadrži dodatne materijale koje možete pronaći u opisu videa ako ga gledate na YouTube-u ili uz prateći tekst na portalu prozumer.rs ako ste odatle pokrenuli infosesiju. Verujem da će vam ova infosesija biti korisna i inspirativna, te da će vam pružiti sve potrebne informacije kako biste postali uspešni prozumeri. Zajedno stvaramo svet gde svaka porodica ima pristup čistoj i održivoj energiji, svet gde su računi za struju manji, a životna sredina zdravija. Zato, hajde da krenemo.